This tastes exactly like how Apo used to cook it. Yes, it brings back memories. Hello manan kada kayo amin papagayam. Naimbag nga orasyo. Ti surat ngayon ta idrama ita kat nagapo kanipagayam tayo anaglingad itinagan adayana. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawi sakmet anang ipatulod iti pakasaritaan ti biyag ko bareng makaibati daytoy iti adal ken inspirasyon kadag iti padak adumdumngeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugiak nga rodan ti agsalaysa. Bakit? Adaawag mo. Number ni Freddy tumawawag. Anyamat din. Imbagak lang rudin asaan nga umawag iti kastoy nga oras. Nga umawawag din. Ay, talaga asaan ang makatutur da ang tao. Diana, adaawag mo kunak. Ah? Ay, ikwa. Wala kay. Madamdamak to na sumbatan. Apay nga madamdama pa'y laang. Song bata mo na, tama nga no importante mo, ti ibaga ti umawawag. Madamdaman to nga rudan. Ni, apay nga inidap mo matan ti cellphone mo. Asino nga minday di ay Ah? Ay, ikwa. Ni Maribel lakay. Mutlagayam. Apay nga adi mo sinungbatan. Madamdaman to. Taag panunot akpay iti irason ko. Irason mo itaan niya. Pilpilitin nak ngamin nga umatender iti reunion mi. Ikat mapan ka ah. No kasta, palubusan nak lakay. Katuan, itaan niya kumaaga po ngay, adi ka palubusan. Palubusan ka, tapno makabanding mo nagiti bats mo, bakit? Lagi pa mawanti na gurangan, kan nagmasula, tato'y ayat ngay bariknak, kadawano Marta. Anya ka mutin dyan? Pagsasarunwang matan ti panagbartek mo? Talaga ka di mo maisar din ti panagin inom mo, ha? Hindi ka dalang. Maudin da ito panagbartik ko, bakit? Ay na, dayta ka tijak kayat kan ka. Kari ka akari, ngum awan met matungtungpal akarim. Ay, kwa. Pasensyakan, bakit? Urnungam ket di tigat-gatan mo iti arak. Taiso pa'y agastusan tayo dito'y balay. Gusto ka din, bakit? Hindi ka nagungot. Sorry. Pasensyakan ko na kumalit. Hey, makapasurun ti kastoy. Ay no, dita ka man laungan. Babana mo nga, bakit? Bakit? Ang subli ka dito, Diana! Sa dino tinagapon, bakit? Ay, ikwa. Ijay balay da insan Maribel na kay. Kanya nga tinarabid mo, Ijay. Apay ay adamagam amin si Kajon. Hindi ka agungot, bakit? Awan mo't siguro dakas na no, agdamag ka. Apay, awan ka diti panagtalik mo kanyak, ha? Tapno ibagakan ka. Awan madingar aramidak, naawatang. Awan mo't tigas na nga ibagbagak, bakit? Kas na ko nakita yun, agdamdamag aklaang mo. Unay kalakit din na yan. Agungot kala dagos. Kasano, kat nagado ang saludsod mo. Imbagak lang arudan ang naggapuak ijay ayan da Maribel. Ngam damagam pailaang no anya ti inaramid ko ijay. Agpudno ka man kanya. Pagat atapan nak ka di, ha? Ay, kwa. Saan mo't nga tikas na bakit? Kan may sa, awan mo't gapo na tapno pagatapan ka. Amok mo't adi nakabala na lukwen, saan ka di? Ha? Oray di mo ibaga. Amok kan mamate ak nga awan milagro nga raramidam. Kan may sa, agparik namot laang kanya. No agdamating aramidam, bakit? Jakamukan ka, Jun. Aywan, nakaluto ka ka din. Itay pa'y Ay, kating ka nga rodan aggao at tamangan tayon, tani, mabisina kon. Naunag manen ti pampanunuta manak ko. Nadlaw ko akanayon ka amalmalday. At da ka di parikot mo. Ay, kwa nanang. Madlaw nga da pagdaldalanam. Ibagam ano anya dayta, bareng makatulong nga.
Awan da ito'y nanang. Gagangailangan nga parikot tagasawa. Sigurado ka? Wen, Ibagam barang adda maitulong ko, anak ko. di ka agdanag nanang. Tabasit lang nga banag da ito'y. Kabaila kasulbaran da ito'y. San mo't asigot akas jay ti asawam anak kaw? Aginom iday, nga masagpaminsan kan kontrolado lang. Ay, wan nga rod tatang. Masurunak, taad da jay aldaw apag sasarunwan na ti agbartak. Inton kwan, agsangit-sangit iti sangwanak. Ay, kasaritam Amangan mo't no taparikot ti asawam anak kaw. Amangan no di na lamay bagakin ka. Isungay papapas na iti panagininom na. Ado na amin. Ay, no nalakalaang kumatimang isina iti asawa. Talaga nga isina kun ni Jun, tatang. Anya, Panawaksan ni Jun, tatang. dahi talang ti makagapu ti pang panawam iti asawam. Ha? Ay, kwa? Masurunak nga rod, tawan dengdenggan na. Namin anon nga imbagak nga idyan nan ti arak. Ngam dinak matungtung palan. Iso asina aksan at talaga. Agtal na ka man si Kadayana. Ano usam at asawam kit nga ron. Sa nabalay, tanagagat kinasing putmat. Kasaritam gamin ay tinasaya at sana puro binubugtak. Ay napagan anok ngay akasarita ti kasdi a tao. No jakla ipagpagapo kadagiti duang anak mi. Nabayagan a pinanawak ti asawak, tatang. Adto yan ti arak akat katangam barok. Agyaman ha ka, Auntie Sonia. Maudin day taa. Tanay, nabarbartekan John. Ay, sana Auntie. Numaibos ko dito ikanak pa ito maysa. Kaya't ko taglimas ti arak, Auntie Sonia. Ha? Jackson kabailan tigas to'y mapaspasamak, Auntie. Ada ka ti parikot mo barok. Basit lang met kitya parikot na ito'y, Auntie. Kabailang pa'y masiguro asulbarin. Wen saan nga arak ti mang sulbar iti parikot mo barok. Auntie, Idjamon ti arak, ta makadadaal day ta iti salon at barok. agyaman na kita pang magbagayo, Auntie Sonia. Amoy met, saan nakasigo lakas to'y, saan ka di? Kanak ito'y lang ba't nga barbarte nga. Kahit ko lang amin mayaw-awan ti parikot ko. Anya nga min ay ti ibagbagam a parikot mo barok. Kwa. Awan, Auntie. Awan. Gagangay lang nga parikot ti agasawa na ito. Di ka agdanag. Nagkabay lang ka sulbaran. Nagkaubingan kami kinilakay mo, Diana. Iso nga amok ti ugali na. Ha? Naibaga ni nanang kanyak ng adda kano parikot ni June. Kasano kumamot ngay nga amo ni Auntie Sonia nga adda parikot ni Jun, Eden? Naging inom kano ijay istor ni nanang idikalman. Kat nadakamat na kano nga adda parikot na. Ha? Nupay ko na naagagangay laang aparikot. Panagkunak, kat nasken laang amakasaritam ti asawam. Amuam no anya ti parikot na, Diana. Ay na, kanayon kumit akasarsarita. Ungtak pa'y ano kwa, tadi na matlasardanganan ti uminom iti arak. Kasaritam ngamin itinasaya at ay aywam, di mo ungungtan. Kinapudno na, maung-uma akon iti kasjay nga ugali na. Kaya't kun asinaan ni John, ngam pampanunutek lang amin dagiti anak mi. Ay sus, saan nakasingsing pagtupay ni June? Itala ang matakasta. Kasaritam ta amangan no adang matparikot na. Wano? Amangan mat no sikati ayan ti parikot. Anya? Ni, pag kunaam kumamot ngay akas na, Eden? Awan matkit di. Nasa ukla ang mat ngam sapay la kumaa ta nagbidutak iti atap ko, Diana. Naglokon. Addan samot amo na may papan kada kami kini Freddy. Napauli magkamatan, Diana. Ha? Ay, kwa! Tapni bagakan ka. Awan madingar aramidak. Isu adinak man pagatapan iti kumkumpurme. Sika, Eden?
Among Vilma, apalan ka launay. Apalan nak kunam, Diana? Uwan, Neh, taapay mo't ngay ko mga apalan nak. awan bisyo nila kay mo. Ay na, di nakapalan, Diana. Pudno nga awan bisyo ti asawak, ngam na imot mat, nalaing pay nga agimon. Saan lang aday ta? Kumabil pay nukwa. Ah? Kumabil niya asawam ko nam, Vilma? Wan, iso adi nakapapalan, taadayo ang nagasgasat ka. Ngamin, nasingpet kan nagagat nila kay mo nga uray kanayon ti panaginom na. Ay, sa anak anagasat. Ngamin, artek mo ti asawa. Kat no itaklaang mat amakita akas jay ti asawam. Kasaritam ngamin amangan mat no adda parikot na. Ay na, kanayon kumat akasarsarita. Ngum awan mat ibagbaga na aparikot na. Namin anukon nga imbaga nga idyan nan ti arak. Ngum awan mat lagta. Iso abinaybay akon ang. Agyaman na, Freddy, honey. Di ka agdanag. Tainton maminsan nga agkita tamanan. Adun to ti oras ko ken ka. Uray siya, kailiw ka matan. Medyon ti sumuhat. Honey, baliwan tanto manin ti agsaritawan. Simangpat nga minin ti asawak. Sige, bye. Dapa kong ti cellphone ko. Ang mga no umawag manin ni Freddy. Kat makita ti asawak. Mapana kon iji kusina. Tamapan ko ituloy dar aramida. Aldawan, ngam apay anak kailad kapay laang ditangay. Bumangon kan Apay, di ka mapan iji garden mo? Masalutak bakit? Anya? Ay una yung tikasta. Masadot ka pa yan nga agtrabaho. Kasanon nga'y tibiyag tayo no kastamot nga agsadot-sadot ka. Amumat anagado ti paggastusan. Laglagi pam adandani manen panagi-eskwela. Sumrat tumanen dagiti anak ta iti pagadalan. Parikot tumanen ti balunan da. Ngala, wanan, bumangon akon. Kundi asawa ka, ngam di mo matgayam kabailan nga itid ti kasapulan ti pamilyam. Katusto na, mapanak nga rudo ni Garden. Ay katrumbang na laang, aggagat ka tapno mabiyag ti pamilyam. Ngam numasadot kang ngagtrabaho, ibagam laang, tauray siya kung ti agsapol iti pagtrabaho. Saanin bakit? Siyak latan tagtrabaho. Siyak ti lalaki. Iso asyak nga rin tagtrabaho para kada kayo kadagitan ka. Katagrupot ka nga rodin Di ka agpatay-patay, tani, aldawan. Wen, di kan sumanao. Taagrubuat akong amapan ni Garden, bakit? Nambag nga oras siya na lang. Ay na, buti manan ti arak day taigam mo anak ko. Wan na. Awan mo't lang serbe, tibiyag ko. So, ang bardag klatan na kaya't ko taglama sa darak. Tapno makalipat akman oray te pagbit lang akan ito. Anya nga min ayati parikutan ako. Nanang, awan sir-sirmi tibiyag ko. Awan na. Ne, di kag sao iti kastaan. Napatag asagot ti Diyos ti biyag tayo. Iso nga ipatag mo ti biyag mo, anak ko. Kasing putak mo't nga asawa. Rarabidag mo't amin na kabaylan. Tapno may paikot ti kasapulan ti pamilya. Lumabay na yung kaslakurang lata. Apay ngay lang. Ha? Ne, anya ti kayat mo asawa, anak ko. Ay kwa, awan na lang. Lipatin yung tinaibagak. Ibagam ano anya ti parikot mo, anak ko. Awan na lang. Lipatin yung tinaibagak ko nakman. Sige, tayo gawin ako. Ay, agyamanak. Nalpas ko matlaangan dagiti naskan nga aramidak dito ibalay. At damanin oras mi nga agsarita kin ni Freddy.
Tinasayat. Awakak. Kasigurado nga urayan naman ng tiawag ko. Alaag ti cellphone ko. Diana! Diana, balasan ko! Diana! Ninanang din siya. Idapag pa ilang ti cellphone ko. Ang mga numakita na, narigatan. Diana! Anda ka ka de! Winanang! Adaak dito'y silad mi. Apay ka di. Lukat ang tiri daw yo, pang-asim! Winanang! Mabit lang! Umayan! Hala, agawa ang ti agrobwat, tamapantay di ospital, itamot laang. Ha? Ospital ako na yun, nanang. Wen, adday di ospital ti asawam. Anya? Makipagladingitak iti ipupusay ti anak mo, Marilita. Agyaman Marisol niya. Ay, una yan. Anya nga taaya ti parikot ni John. Taapay akas tamat tan inaramid na. Day tangarod ti jak ang bumari. Di naman ngamin ibagano niya ti parikot na. Nakakaasiman ti anak ko. No amok lang ko mga aramidan na ti kastoy. Lidapdap ko mapimanaw ijay balay ini kalman. Kinapudno na. Adamat laang nasa una kanyak nga ada parikot na. Imbagak pa'y asaan nga arak ti mangsulbar iti parikot na. Idi inulit ko adinamag, di nakmetan sinungbadan. Dakal aborbor tiya kanyak na ito'y mare. Nagrigat nga aklunan ti kastoy na pasabagkan ko na. Maawatak tirig na, Mare. Angam di ka kumaunay agladingay. Amangan noan niya pa'y ti mapasamak kang ka. Italak tayo laangan iti Diyos ti amin, Marilita. Kanya nga iti planom ita, tanda itabo ng ti asawa manak ko. Yaka mo, tatang. Kit di ka karoon nagsangit tanday mailulusak maninkin ka. Aging gaitan. Diyak pa'y lang maklang ti amin, tatang. Nagkasang tikas diyang ipupusay ti asawa. Nagsabidong malakit din. Nagsakit, tatang. Nagsakit. Ay, nuko nagtumit ngamin idiking ka. Akasaritam ti asawam, tasabali ti madmadlaw ko kenkwana. Ngam di ka matdimngag kanya. Ang naman niya ngay garod anak ko, talaga akas na ti biyag. Titay mo't amaw, muapay nga inaramid na ti kasgay. Awalan ti mabalin tayo. No di ti mga klon iti amin, anak ko. Makunkunsan siya lang amin, tatang. Ha? Makunkunsin siya ka iteng? Ay, makunkunsan siya kadagiti pagpakita kan ko na, tatang. No amok lang kumakas siya naramidan na. Diyak ko man inungungtan. Inasikasok ko man na imbang. Nalabit nga danadagsin na problema na. Adi na maibaga anak ko. Iso nga inaramid na tikas jay. Awanan maramidan tayo. Talaga siguro nga aging galangan ijay tibiyag ti asawam. Akludan tayo ti amin, anak ko. Idi nagpakada ti asawak iti katugangak nga agawidan, nagdiretsyo gayam daytoy iti garden na,
Kat dito'y matan aginibusan na tibiyag na, babaan, iti pananginom na iti may sa botelya asabidong. Sininaak matan ni Freddy, ngam aging gaita, sidsidiran nakpailaang ti konsensyak, gapo iti kasjay ang nagtungpalan ti asawak. Kanayonak amadandanagan, kasla adabanag apagbutbut ngak ajak mat maibaga no anya. Jak ammo no adda ammo dagiti katugangak may papan iti inaramid ko. Kanayon ko amatagtagaynep daydi John nga agsangsangit. Pamrayaklat tameten ti agsangsangit no malagip ko tinapalabas. Aging galaangan ditoy Miss F, toy pagayam mo, Diana. Hey everyone, this episode is one of those stories that feels quietly dangerous. Not because it's loud drama, but because it's the kind of situation that starts small, looks normal, and then slowly turns into something that can damage a person's reputation, confidence, and peace. Because at the center of this episode is a very modern, very real problem. When does work stop being work, especially when your boss keeps pulling you into private time? Donna's biggest mistake isn't romance, it's proximity without protection. The first thing I want to say is, I don't think Donna is portrayed as reckless, she's portrayed as responsible. She's working, reporting schedules, coordinating documents, keeping things organized. She's doing what a trusted employee does. But here's the catch. Sometimes your competence becomes the reason you get pulled closer to someone's inner circle, and if that person has power over you, closeness becomes risky. Because even if nothing romantic is happening, the optics alone can harm you. This episode nails that truth. Once the rumor starts, it doesn't matter how innocent your intention is. People don't judge what they can't see, they judge what it looks like. 2. The meeting outside the office is the red flag, even if it's innocent. I'm going to be blunt. The repeated one-on-one meetings outside the office are the biggest red flag in the entire story. Not because it automatically means romance, but because a boss who truly wants to protect a staff member would be extra careful about time, location, privacy, and the employee's reputation. A boss who cares about professionalism doesn't create a situation where a young employee has to keep explaining herself. Because look what happens. The moment Donna starts meeting him privately outside, suspicion becomes predictable. And in many workplaces, predictable suspicion becomes community truth very fast. 3 is annoying, but she's also the voice of self-defense. Let's talk about for a second. At first, she seems like the classic friend who loves gossip. Girl, that's not a meeting, that's a date. But if you listen deeper, she's actually functioning like a defensive wall. She's saying, protect yourself before you get blamed for something you didn't choose. Because in these stories and in real life, when a workplace scandal happens, people rarely blame the powerful person first. They blame the woman. They blame the young employee. They blame the one who seems replaceable. So's warning may sound noisy, but the fear behind it is real. Donna could lose more than ever would. 4's personality, strict, serious, and possibly lonely. Now what about? He's described as strict, serious, and focused on business. That kind of personality often creates 2 possibilities. Possibility A, he's purely work-driven and he sees Donna as reliable, so he pulls her in for efficiency. Possibility B, he's work-driven and emotionally isolated, so he unconsciously uses Donna as his safe person, someone who listens, understands, and supports him, and that emotional dependence starts to feel like something more.
The episode doesn't outright confirm romance, but it shows the setup where emotional dependence can grow. And that's dangerous because emotional dependence plus power imbalance can turn into emotional manipulation without anyone even calling it that. 5. The power imbalance is the real villain. Here's the heart of my reaction. Even if never touched Donna, never flirted, never said anything romantic, the power imbalance is still there. He is her boss. He controls her work environment. He controls access. He can influence her future. And she is the one who has to say yes to meetings, yes to schedule changes, yes to last-minute calls. That's why workplace boundaries are not just good manners, they're protection. Because when you remove boundaries, the employee can't even tell where choice ends and pressure begins. 6. The parents' meeting changes the entire meaning. The moment is introduced to Donna's parents, the situation escalates. Because if everything was purely professional, the safest decision would be to keep it professional. Meet at the office. Meet with team presence. Keep communication documented. Avoid personal settings. But once the boss is in the family space, the brain naturally asks, why is the boss here at all? And I'm not saying it automatically means romance, but it creates a narrative, and once a narrative exists, the rumor machine has fuel. 7. Apology, comforting but also strategic. Apologizes and clarifies its work. And that's good, because at least he recognizes the misunderstanding. But here's the hard truth. If he truly understood the risk to Donna, the apology shouldn't be the end. It should be the beginning of boundary changes. Like, from now on, meetings are in office hours. We include another colleague for one-on-one sessions. We stop going out privately. We protect your name. Because saying it's just work while continuing the same pattern is meaningless. 8. Donna's emotional danger. Confusing gratitude with affection. Donna's vulnerability is also very realistic. When you're young and someone important constantly needs you, it's easy to confuse. Attention with affection, reliance with love, and gratitude with romance. Because the heart doesn't always separate professional closeness from emotional closeness. And if Donna is already stressed, already overthinking, already hearing people whisper, she can start building a romantic story in her head even if never intended one. That's why these situations are so dangerous, not because romance is evil, but because uncertainty destroys peace. 9. The moral warning at the end is the most important part. The episode ends with a warning. Don't let yourself fall for a man who might be using you to fill a gap in his life. And I think the deeper message is, a man's loneliness is not your assignment. A boss's stress is not your emotional responsibility. Your job is your job, your heart is your heart, protect both. Because in real life, if things go wrong, the powerful person often walks away. The employee is the one left carrying the label. 10. What I would do if Donna was my friend. If Donna was my friend, here's what I'd say very clearly. Keep meetings in the office as much as possible. If a meeting must happen outside, make it daytime, public, time limited, and ideally with another staff member present. Stop one-on-one dinner vibe meetings. Keep everything documented, schedules, tasks, approvals. If rumors are spreading, don't fight them emotionally, change the pattern that feeds them. Because you can't control people's mouths, but you can control what you repeatedly do. Closing question.
So I'll end with the question this episode leaves in my head. If you were Donna, would you keep trusting it's just work? Or would you set a hard boundary now, before your name gets dragged into a story you never asked for? If you want, tell me your answer. Should Donna confront directly and request stricter boundaries, or should she quietly distance herself to protect her peace? Kumusta ngay mo't ti trabaho? Doon na anak ka? Ay, makabanog nga rod natang. Nagado ti ipapaaramid ni Boss Jerome. Sapay dandan inaldaw nga agpamiting. Lukas ta, isaw, ti pagsarsaritaan nyo itay ka ni Trixie, agayemaw. Wan tatang, masakit ka no ngamin ni Sir Alejandro. Iso at ti anak na itanti mangimaton iti kumpanyada. Wan at talaga akasta ti patakaran nang iti babak nang nga akin kuko ka nang iti dadakkel a kumpanya. No saan da nakabaalan nga asikaswan ti negosyo da, ipasublat dan ka nang iti anak da. Wan nga rod tatang, kasta tinapasamak iti kumpanya pagtrab-trabahuan mi kin ni Trixie. Kahit nasingput-mut lang ka na iti kabarbaro abusyo. Nasingpot mo't kit di, iso na lang ta medyo stricto. Nakasirseryoso a tao. Awan iisuman na, kanayon anak kamirugrug. Ay, kit isumam nga anak, tapno umisumay. Anya, ni tatang man. Ang mga no panunutan na paikit di nga agpatpatsarmi nga kankwana, nos isumakit din nga awan mat gap-gapo na. Saan mat siguro anak ko? Isumam laeng tapno umisumay kasjay. Ay nasaanan tatang, talaga siguro akas jay dagiti babak nang. Seryoso da iti biyag, nang runa no maipapan iti trabaho. Oh, Donna. Kunak man no imbaon na ka ni Boss EJ site? Wan, ngam in-cancel na. Ipapa-arrange naman ang dagiti schedules kan meetings na. Iso ka no ti i-report ko ita. Hay, agpada tangarod Timat coordination kadagiti suppliers kan clients ti ipapaasikaso na kanya. Iso kanumat ti iaramidak iti report. Ay, talaga saan ang mauawatan ti ugali day taubos tayo. Ay na, naku namon, Donna. Moody. Isupay Talaga akasta ka no ngamin, dagiti nalakayan abaro. Anya? Kasanumat ngamin asaan ang malakayan abaro, kat kastamat ti ugali na. Nakaserseryoso. Dandan ni saanan ang maidrawing ti rupa na. Gapo iti kami misuot na. Anya? Sika talaga, Trixie. Inggaraw mo man ako napon. Pudnumat. Naimbag laang nga rod taadamat itsura na. Tanuawan laang. Ay, Jack Amon, friend. Uy, agtalnakan. Ang mga ano adapay makangagkan ka kat ipulong da ka kini boss. Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning. Nakaready amin ng dagiti schedules tayo itaalawa, sir. Okay, good. Awan ka dito nag-conflict nga schedules? Awan matkit di, sir. Naka-schedule amin iti husto nga oras. Nakasurat amin nun iti report ko, sir. At yun, Okay. Sika ngay mo, Trixie. Nalpas ka din ti report nga ipapaaramid ko kan ka? When sir, adda dagiti correspondence ang masapol nga i-review tayo ita. Okay. Isupay lang nga ron ti i-discuss tayo ita. Rugyamon nga ibasa ti may papan ka nagiti correspondence. Tapno damalpas tayo. Tani, mapanan ti oras. hello, sir. Good morning. Hello, Donna. Good morning. Anya nga oras ka sumrek iti opisina? Agrobrubuata kon, sir. Apay ka di? Kayat ko ngagsarak ta, sakbaya sumrek ka iti opisina. Ha? Kayat ko asawan, ag-meeting tapay sakan to sumrek. Okay. Sige, sir. Okay. Isend ko ken ka ti address ti lugar a pag-meetingan ta. Okay, sir. Sige, tagrubatak matan. Agkita tanto ijayan, Donna. Bye. Sige, sir. Bye. Nag-order ako ni ti kananta. Ngam no dapay kayat mga orderan.
Ibagam lang iti waiter. Oh, adto iti menu. Agorder ka pa sa tanturog yan tag-meeting. Ah? Saanan, sir? Okay akon kadagit in-order yo. Sigurado ka? Un, sir. Okay. Kasano nga ron? At ka din update, may papan ka nagiti pending a permits kan documentation? Un, sir. Adda do a permit ang masapul a pirmaan nyo. Mabalin ko mat nga isagana dagi jay kalpasan ti meeting tayo. Itikas na, malpasan. Okay. Gayam, sigurado ang may pasam amin a report inton o may alawas. May papaniti monthly coordination meeting tayo. Noted, sir. Madamamat kit din nga aramidat ti report ko. Nagiti ngay materyales. Awan ka di pa nagiti ag-deliver? Inton Miyerkules ti pa nang i-deliver da kadagiti materyales, sir. Na i-coordinate ko matkit din kadagiti trabahador ijay say. Nasayat mo't nga ron no kasta. Agyaman na kiti update daw na. Ibaga madagos na dagbaliw ka nagiti schedules kan meeting ko, wan? Uwan, sir. Okay. Ne, at dahil tagayan man timakan. Mangan tapay sa kanto sumrek iti opisina. Rabiin nga maawan pa'y lang mo't jay anak ta, baka Wan nga raw lakay. Urayan tabiitan Amangan no paawi day jay. awagam man kit gay. Amangan mo't no damanan meeting da. Isu nga aging gay takat awan pa'y lang. Nalabit akasta lakay. Awagam mun iti kasta. Maamuan ta, no urayan ta, no umunatan amangan. Tanay, rabiimot tayo. Mabisin kan aya. Saan pa'y matkit di Ang awagam latan tapno amuta no sa dinon ti ayan na. No paawid nga tanuan no anya. Sige, mabiit laang nga raw. Taalaak ti cellphone ko ijay salas, lakay. Anyamot din. Adala man ti Rabi, ngam talaga adyak pa'y lang ang maala ti turog ko. Ay, anyamot din. Apay ngay adyak mo din maiwak si iti panunot ko ni Sir Jero. Ay, tunggal ang kidam. Kasla iso ti makitkita. Ano kasanumot ngamin? Kat pamiting a pamiting. Sapay dudwa kami. Ay, anyamot din ti kastoy. Tila mapampanunot ko. Ay, naku, Donna. Huwag kang assuming. Iti kaano man, saan na kanto ang magustuhan ti boss mo anya? Ay, kinasayaan. Pilitat ti maturog. Alaag man kit di ti headset ko. Tagdengagak iti kankanta. Uno saan, agdengagak iti drama. Tapno mayaw awan kumandag iti nagado a pampanunutak. Ay, Donna, aya. Sa dino ti papanam, Donna. Kaslagdardaras ka mat. Trixie, imawag ni Boss Jerome. Ag-meeting kami kanumanan. Manan? Friend. Kanayon mat ti panag-meeting yung friend. Iso pa'y Isumot lang nga iso ti pagmit-meetingan mi. Amangan mat, no saan laangan a meeting dayta, friend. Anya? Anya ti kayat mo sa one friend. Amangan mat, no i-date na kan, pero dinadaan laang sa meeting-meeting. Anya? Sika talaga, Trixie. Tila man malablabid mo. Anya nga ti among friend, amangan no pudnumat ti atap ko. Ay sus, malabo friend. Pag kunaam kumamat ngay, malabo friend, agbagay kayong tupay. Anya? Ay panawan ka man laangan, Trixie. Amangan no sa bali pa'y ti pagturungan ti saritaan ta. Masapa ka arumwar itata da meeting ta, Donna. Ha? Masapa ka arumwar ta da meeting ta, ita kunak. Ay, kwa. Sir, apin no dito'y tayon opisina yung ag-meeting. Isumalaang nga adda tayon dito eh. Saan? Diyak kayat dito Kayat ko arumwar ta. Anya? Rumwar ta ta ijay tangag meeting. Nawatan? Siyak ka di laang, sir. One. Apin ngay asyak laang, sir.
Apay asaan akaraman dagiti katrabaho. One-on-one da dya meeting. Iso ada talang. Sa balid ang tumot nga aldaw. Okay. Iti sigud ka di apagmitmitingan ka, sir? Saan? Iti sa bali mo't alugar ti kayat ko apag meetingan ta. Anya? Sumabay kan kanya. Aglugan ka ni ti kotsek ta medyo adayo da dya alugar. Di kagdanag, tawan dakas nga ramidekan ka. Mapantalangin dyan nga ag-meeting. Sige, sir. Da kayo nga ron ti makaam mo. Mas daaw ako na talaga kini Boss Jerome, friend. Mas daaw ka iti anya, friend. Iti kanayon na apanangawis ken ka nga ag-meeting ijerwar. Amom ka di? Ada kayo kini Boss Jerome ti pagsasaritaan dagiti kaopisinaan tayo? Tunggal kas di arumrumwar ka? Anya? Dayta ti pudno, friend. Iso nga agpudno ka man kanya? Agar-aram ka din ni Boss Jerome kan ka? Anya? Saan, friend? Sigurado ka? Un friend, sigurado, 100%. Ay, talaga asaan ang mauawatan ti ugali dayta a Boss Jerome? Katno dandan ni inal daw na ka nga irwar. Kanayon kayo amapan mangan iti agduduma a restaurant. No panunutom ana imbag, kasla i-date na kan. Aklunak ano maminsan, kastamot kang ti mapampanunot ko. Iso na ang tatalaga ang maipapanlaang mat iti trabaho ti pagsarsaritaan me. Nukas di arumwar kami. Ay, iba din talaga ang boss natin, friend. Pakipot. Panagkunak kat kursunada na ka ni Boss Jerome, friend. Mabain laang siguro ang mangibagakan ka. Managbabain ka nung amin, isong aging gaita kat awan pay laang asawa na. Kasta nga taayang agpaiso, friend. Dayta ti atap ko, friend. Iso ano siyak ti sika, sikan amis mo ti mangipakita iti motibo ken kwa na. Anya? Makaiso, makidya anak talakay. Tapay bakit? Damdamagan nakit den no kasano ka kano anagaram idi kanyak. Ha? Tapay kanungay mo, tanadamag na dayta. Panagrik na kano nga men kat idey tibus na. Pagkunaan na ngay mo, akasta. Kanayon kano nga awisan tibus na arumwar. Iso na laang tanukas ti arumrumwar da, puro mo't kano trabaho ti saritaan da. Kastaya. Wen, ngampasaray matiliwan kano ti anak ta nakakita kinkwana ti bus na. Panagkunam binitaw. At da nga taagpay so posibilidad na amabain laang nga agaram ti bus ni Dona kinkwana. Mabalin siguro akasta, bakit? Ang palagi pamtaw jay anak ta. Nariga at timang namnama. Baknang a pamilya ti bus na. Ang mga notice-testingan lang matday dya a Jerome ti anak ta. Sabagay, husto ka alakay. Kasla imposible mat nga agpaiso nga aggusto ti kaska ni Jerome iti anak ta. Awan matkit de, ti pilpilyan ni Ayat. No talaga nga isuda tinaituding para iti tunggal maysa, ay kat nasayaat Angam kastay na ko na kaon. Palagi pam jay anak ta. Ibagam ta paliiwan na tibus na. Tanay, narig at ti mailawlawan. Agyamanak manan iti panang itulod mo kanyak, Sir Jerome. Awanan yaman na, Dona. Sino nga tinakatugaw iti balkon ti balayo? Ninanang ko dayjay, sir. Ubing pa'y gayam ti inam. Amom, nagasat ka. Ngamin, aging gaita kat addapay lang ni nanang mo. Sana kas kanya kanyak pulos nakaden na ti inak. Natay ka nung amin itimpas nga inak. Kastagayam, sir. Wen, nakita na tansamot na ni nanang mo. Ay, huwag nga agpaiso, sir. Ang mga no kaya ti dumanon di tabalay, tayam amo kayo kadanan ng kantatang ko. Ay, kat una. Dahil talaga yan. Sige, dumagasak pa nga ron.
Sana balit awan mutin papanak. Nanang, tatang, iso ni Sir Jerome. Iso ti istorya at kada kayo akabarbaro ang boss ko. Bugbog tong nga anak ni Sir Alejandro. Iso itanti mangimatmaton iti kumpanyada. Sir Jerome, iso dananang kantatang ko. Hello, tata, nana. Naimbag nga orasyo. Kastamot kin ka, sir. Naimbag man na nakapasyar ka mo dito'y nano mo apagtaungan may, sir. Wen nga raw. Ay na, pasensya amon ato'y balay may. Basit laeng akalkalapaw. May nakamin intulod, tatang, nanang. Apag gusto mo't nga adda iti balkon ni nanang. Iso ako nakadumagas pa'y ni Sir Jerome. Kastagayam. Uwan, tata. Ay, agkapi ka pa'y asar. Wen mo't nga agpaiso, sir. Kwa, saanan? Inton maminsan laangan. Agpakada akmat lang adagos. Adda pa'y gayang papanak. Kasta ka day, sir. Wala na. Katagyaman na kiti panang pasangbayo kanyak di pagdaangan nyo. Awan anyaman na, sir. Sige. Patuloy ko na, tata. Dona. Sige, sir. Sikati makaamaw. Patuloy ko, Dona. Agsarita tantulangan ni opisina. Sige, sir. Agyaman akmanon iti panang itulod yung kanya. Agan-anad kayo iti panagmaneho yo, sir. Agyamanak, Dona. Iti anya, Boss Jerome. Iti kanayo na parang kadkaduam kanyak. Iti di mo pa ng papaay kanyak, tunggal awisen ka arumwar. Agyamanak, tada ka amangan anos kan mga awat kanyak. Agyamanak, tada ka dumdumngag kadagiti is-istoryaan kanibagbagak. Dayjay? Awan anyaman na, sir. Sorry ngem sapay la ko ma. Tadi mo ikan iti sabali akay papananti kanayon nga irorwarta. Sir Jerome. Sapay la ko ma tadi mo panunutan nga i-date ka. Kinapudno na. Kayat ko lang amin ang matutukan ti kumpanya. Isu akanayon ti panag-meeting ta. Kayat ko apulido kan plansado ti panakaasikaso ti kumpanya. Diyak ngamin kayat ababalawan na to ti amak. No bilang tagka problema ti negosyo mi. Sir. Isu adakkel unay a panagyaman ko. Tadda ka akanayon itisibay ko amang tultulong kanyak. Nang runa karagitinaskan am asikaso. Ket kas na ko nakitayan. Saan adate ti kanayon nga irurwarta, Dona? Trabaho lang ti makagapo. Awanan sa balipay. Miss F, innam abulan met akas jay ti sitwasyon mi. Kanayon kami arumwar. Mangan kami sa kaminto ag meeting. Ngem talaga nga awan met ibagbaga na may papan kada kami. Idi imbaga na ti kasjay ajak kano panunutan nga i-date nak, kasla na ba inanak? Kat kasla jak payan kayat ti sumrek iti trabaho. Ngem kanayon nga umawag, kanayon nak akulitan. Masapol kano nga ag-meeting kami, gapo ta isukat nga rod ti boss ko. Ket gapo ta napatagmet kanyak ti trabaho, sumsumre kaklata ngaging gaita. Iso na laeng takasla agayatak metten iti boss ko. Anya nga ta terumbeng nga aramidak. Tuy pagayam mo, Dona. Hey everyone, this episode is messy in the most realistic way because it's not the kind of drama that needs a dramatic villain. The villain here is a pattern: secrecy, suspicion, alcohol, and pride all stacked on top of each other until the family finally hits a breaking point. And what makes it hit hard is how familiar it feels. You can hear it in his voice. She's not telling a story for entertainment. She's telling it like someone who lived through a long season where her home stopped feeling safe. The phone call is small until it becomes a symbol. The episode opens with a phone call from Freddie, simple detail, right? But in stories like this, the phone is never just a phone, it becomes a symbol of what's hidden.
it becomes a trigger for fear. And when the husband starts questioning the call and his name comes up, you can feel the trust cracking in real time. Because here's the truth, suspicion doesn't usually appear out of nowhere. It appears when the relationship already has cracks, when there have been unexplained patterns, when someone's promises don't match their behavior, when the partner at home is forced to guess too often. So the phone scene isn't only about Freddie calling, it's about the bigger question. Why does this feel like danger instead of normal communication? 2 is not just a person, she's the fear of humiliation. When a third name enters a marriage story, like it creates a specific kind of pain, not just heartbreak, but humiliation. Because now is not only fighting with her husband, she's fighting the possibility that other people might already know something she doesn't. That's why her tone flips between anger and desperation. She's trying to protect her dignity while also trying to protect the relationship. And that is an exhausting place to live. A lot of people listening to this will relate. You can love someone and still feel like you're losing your mind trying to understand them. 3, the drinking problem is the real poison in the house. Now let's talk about what this episode makes very clear. Drinking is not a background detail. It's one of the engines of the damage. Because alcohol doesn't only relax a person, in many families it does the opposite. It makes arguments louder. It makes apologies cheaper. It makes promises easier to say and easier to break. It makes mood swings feel normal. It makes the partner at home become a caretaker instead of a wife. And you can hear the pattern in the episode. The husband promises, the wife doubts, the family warns, the problem continues. This is why alcohol issues are so dangerous in relationships. Even if there's no cheating, alcohol alone can destroy trust because it destroys predictability, and a home needs predictability to feel safe. 4, the elders and auntie represent community truth. One of the most Ilocano Filipino coded parts of this story is the way the elders step in. Ann plus auntie don't speak like therapists. They speak like real elders, direct, sometimes harsh, focused on consequences. And honestly, that's realistic. In many Filipino homes, elders don't say, "Let's process your emotions." They say, "Wake up, protect your children, fix what can be fixed, stop what is destroying you." The moment auntie and the parents are talking about the husband's behavior and drinking, you can feel isolation become visible. She's been carrying this privately, but now the family is confirming it's not just in her head. And that's both painful and relieving. Painful because it means the damage is already public. Relieving because she finally has witnesses. 5's burden, she's fighting 2 battles at once. What I felt most strongly in this episode is that isn't just battling a husband, she's battling fear of family collapse, fear of gossip, fear of raising children in instability, fear of being blamed if she leaves, fear of being destroyed if she stays. And that's why her choices look complicated. A lot of people ask, why doesn't she just leave? But it's not that simple when you're a mother and your entire life is tied to the home structure, the children's needs, the social community, and the hope that change is still possible. This episode is a reminder that staying is not always weakness. Sometimes it's a survival calculation. But survival has a cost. 6, the normal life moments are what make the drama real. The episode includes everyday details, children's schooling costs, routines, work, garden chores, household planning.
And I'm glad those details are there because they show how family problems don't happen in a vacuum. Isn't fighting in a movie set. She's fighting in a home where bills still need to be paid and children still need to be raised. That's the hardest part of adult pain. Life doesn't pause so you can heal. 7. Freddie calling again becomes the relapse trigger. Later, there's a moment where the phone situation returns and becomes desperate about who will see the call. This is so telling. It shows how the marriage has reached a stage where even ordinary communication causes panic. When you start hiding your phone not because you're doing something wrong, but because you're trying to avoid a fight, that means your home is already operating in fear. Fear is not love. Fear is not peace. Fear is the sign the relationship has become emotionally unsafe. 8. The hospital emergency changes the entire meaning of the story. And then the episode shifts. Suddenly, we're not only talking about suspicion and drinking. We're rushing to the hospital for his husband. The later section refers to him as John, and the energy changes from anger to panic. This is where the episode becomes a wake-up call. People argue for months about pride until health forces everyone to shut up and realize what really matters. It's one of the most painful truths in family life. Sometimes the crisis is the only thing that makes people honest. In that hospital moment, the elder's voice becomes faith-focused. Hand it to God, pray, accept that humans can't control everything. And whether you're religious or not, the emotional function of that message is clear. It gives the family something to hold onto when they feel powerless. 9. My reaction. This episode isn't about cheating drama, it's about accountability. A lot of viewers will focus on the angle and ask, did he cheat? But honestly, the deeper point of the episode is bigger than that. It's about accountability. Even if cheating never happened, is still living in a home where promises are broken. Alcohol is normal. Fights are repeated. Peace is unstable. And she's forced to manage everyone's emotions. That alone is enough to destroy a marriage. Because a relationship can survive one scandal, but it can't survive daily disrespect. 10. What I would tell if she was my friend. If was my friend, I'd tell her something simple but strong. Stop trying to solve this alone. You already did that, it didn't work. Family support matters. Demand real change, not emotional speeches. Change looks like routine. No alcohol excuses. Transparent phone behavior. A consistent respect. Counseling or accountability with elders involved. Boundaries that are enforced. Protect your children's emotional environment. Kids don't need a perfect family. They need a stable family. If the home is full of fear, that becomes their personality later. Don't let a crisis replace responsibility. A health scare can wake someone up, but if they go back to old habits after recovery, the cycle will repeat. 11. The biggest lesson. Don't wait for the worst day. This is what the episode leaves behind. Don't wait for a hospital run to fix your marriage. Don't wait for public shame to stop drinking. Don't wait for the children to grow up angry before you learn humility. Because once the damage becomes a memory mark, you can't erase it, only learn from it. A closing question for the comments.
So I'll end with a question that fits this story perfectly. If do you keep fighting for the relationship, hopping the crisis becomes a turning point? Or do you start building a new kind of life where peace is not something you beg for? Drop your thoughts below because stories like this aren't just drama, they're warnings and they're mirrors.